Kaseng saiñ pyrthei United Democratic Party meneka khatnyau tarik Nailar hajar akuar kala Pdiang Sngewbha nongialam barim ke FKJGP Bah Wellbirth Rani baju editor ke kot khubor U Rupang long ru President ke Meghalaya Editors and Publishers Association Bah Monarch Shabong ryngkat badbkiwei de kiba leit ban pyniasoh lang ialade bat kaseng UDP. Ketika jingialang kyrpang lai dan ryngkat lang President ke UDP Bah Metbah Lyngdoh, Working President Bah Paul Lyngdoh, General.Secretary kaseng Bah Jemino Mawthoh badbkiwei dan. Di alur lang ni lagi. Sibun Pak Eugene gitu di Cikren Kecompi. Dia kini kepuar dengan kat nak yai Bah Paul Lyngdoh. Kiwei kilong tangkum ki long kat latai bat kilong pyrthei menjalang henry kekot kudi gede kecongi. Kawai bat kisik keperkat kebangsong ledon kamha bagi share hani kelong ke leadership. Hangdo kebaong Bah Eugene mentan ke leadership kanwan lada ke teamwork jungi keklan. Teamwork works. Bah well ila ada experience ha ke kampai ba ila alam ya ka election kaban sawang tengah kitpok kinriang ipi brownwood akumju ki nong sendan ki jongpi balawan banyasno ketilang Bah Jemino Mawthoh perlok musik dulu ke batin bahasa kiwei umum dia tensu soba usomye ke hakini kep kabangadan ban keren minta ngaji personal tadi keren ki bentuk tapi waktu tanggal ni multiply ban impen sawat ba ka UDP kumong ki parlok jungi ba kanadai ka por ban bat yolokam susha ngasno ba idon ki kentin ki ban keren ki kham thaninga renga sno ba nga keren namar ba nidan kam ban pensa chikin ma hamnu rengno ya ki nongialam jonggori ki nongialam juki jad bagi khasi jungi nga gadon ki sno na si so khojo khnian bang yong ba Hakapur pasang history ni kemio in the jong chief minister, and that will remain in history forever. Finimla ban remove. Your first minister jang jalan dia. Kamlik makran bangong komunal. Bah Wellbirth ngamju position ni lagi on communalism. Ngamju yang komunal lain. Ringa kuat kerja dulu ni dan dia kamsidron. Nin kamiat kamsidron. Nin balik kesunsya. Dan nimut bangkran dan ipi dan nimpanur bangkran. Nasmo nimpanur hiru bangkran kesunsya dan tiga ni. Panas ngakuah orang ba hadir di solution di Panuan teraga jelas jungi kadang berbusna menyusun senam sifas sem ngakuah orang ba chief minister ni Nailar speaker chief minister ni Nailar makma kindai ni kerja bentuk jungi kindai ni kerja bentuk jungi kenang makan sah history wa pinamla suban di lalu khubor saja Hangte yapo mau plan konstruksi. Balawang ye kun ye ka mau plan by nation konstruksi.
Lyngdoh candidate atau khubor nama ba SK Sun bang kuai luar belai ide associate member dengan parti itu. Bah kalau sepoi ini katukan ni bagi ni orang yang penting kena jaga jingialang kertong jong Bah Eugene ibadah bagi pasti. Bah Eugene wan nak feel mau PPT borok untuk kamu batai. Im judo nak politics, orang lain apa aja yang judo, nak politics, South Slam, Duna, dari Bah Eugene yang judo borok politics. Antara yang tu, dia yo yang judo, nak parti tu. Kaya ke mga yui kalong, kajeng yang ryngkat berkatimu demi yang pokok parti itu. Kasdang naduk naraniko. Kabut sa kasyela. Kabut sa kamopla. Balay kawan kani katimu kapok kapati itu. Tolong kaya basupula. Bangi ba. Kata kajing aware pa kajing khot jungi di parlok. Ban ay kajing kersan ni kapati itu. Kami simulasi noi haga ni ketem kepemerintah hagi election apa. Hagi ambisi election tu nila beliau katukan ni bat ni sukmen ba ibati tu asal pemerintah idam di CM juga kasih otomatis council bat idang la ia kawan maintain ban bat ia ke coalition nanti ban pernah hadu terasi kebangunan jika artiin bah hadu kabakut jong kater jong kates council jong kaya bang kuah banyak tu ipi yang kelong bah po kapati ipi yang mentah bat kumba kalong mentah bat kumba kaman mentah kalong ngidon kajing tadi bat kajing long kowe. Kanu-kanu ka organisation, kanu-kanu ka political party, kanu-kanu ka unit lani ka society, lada countdown ka unity ba ka teamwork, kumaladang ibagkarin sa kama. Nginom na banpoy sa katong tarik. Bah Monarch Shabong, Bah Wellbirth Rani, akan ikapuha. Pdiang Sngewbha, dahil sukmen sa kapati ko dyan. Ba't ng kumilenti, papinay ketika mo ketika yang jogi, kung sibenta ang team ko dyan ikapunya. Ngin sa benset, ngin sa tunrong, ngin sa ay, yakalang ko, habi. Banyakit lang yung ikam ng nisa. Balang ko ang ni, kung kejadian bentar lang bakal East Coast District kepada sini mereka inisiatif ban Pdiang burong yang digerak Pak Anwar banyak kino kesan itu. Bah kekam kepada dawa kalau nani sekemat berbagai dari cuma Kuala yang ni dari sosial Jongga jindol na General.Secretary ng party, Bah Jemino, senior leaders baru kiba na nangye. Habang nginang niya tol pa niya, akadyo, momentum lali akadyo, base ka mangyayari menta. Ngam ko ang ito ibig ng ong, dahil menta na yokan driyo lapya, yokan nyo lapya, yokan lapya. Ngam ko ang ito ibig ng ong, ngiri ba nyo ang ipoplos. Nasusmit pa niya tayo gibrig mo ng tang. Nga setiang ba? Bansa niya akong tayo gibrig mo nga setiang. Namang kita yung siya. Si siya na malamot pa niya kung niya kakam. Doon pa niya katong. Haka niya kaganti ka mo matangay ipay ba iwan sa kamat. Panay ito kasama. Doon si Bang KK bagi nang isong meeting ki ba pero.
Kaya kepada kalian jungi kung nongialam kilida. Ngidei banyak siap nam hagi paipa. Bakit semutu kaya kata ka election arajar apula. Hoy ngakmen tama ngamun tangkat kejinguan jobi utasi. Ngakmen. Nana kuah sibun kumba ong bawal bahan mana. Nang yang mengemi ngin bersama rak khubor Bah multiply kata kebersihan jobi utasi. Kabalong komite. Upay ba mental lalu lupa anase. Kesohangi yung kinoilang kita. Kesohangi yung menta arjar arpulai sekmat. Kita kisngi bat Islam kiba bat kiba jejaba. Ladangi kung kinoilang bat kita ngim sutu banuan hagaju kami badakaju kami siya menitray nginum laban poy sila. Balai kejai beri tu ngimla bankiu lalu kaya kita. Betul. Ngim keluar ban Pdiang yang lagi jom juduna pangi keluar ban kedua kali kejom kiwei. Kalau dia kebuah, bagi dia bersuatu ia diru. Kini kedai, kabu, kelar, kamu mendeta upai ba, walau beli ngayu uai yang lagi di hidup kita. Kesyongi. Kecai pendiriu kasih, kecai pendiriu jentia, kecai pendiriu kau. Kaya kemang ini benek na kemanta ialah kejukas. FKJGP kita nak kemanta ke welfare jom baro leit lagi try. Kecai pendiriu. Kasih jentia kau. Katei. Ngimlong komunal. Apa ni tren ini? Ni ialah kejong lagi burung ni kejong. Ngidon kam mentah yang kabaginuan banirong kowe. Wat kapor kala kamdir bakal kamslan ndrei dandon kala ladang yawan hagaju kadiru lukom berkat petai mungkin iram juga.